Uhapsila nas draga policija u Jordanu, jedna im je stanica tamo. Dali su nam doručak, hleba, humusa, konzerve koje ne možemo da otvorimo. Ovo je Draganovo, jo, vrhunski doručak, spas. Prodavnice i restorana ni na vidiku, znači. Niđe ništa, ljudi, niko nam nije rekao da ovdje nema ništa da se kupi. A evo ga ovamo u mrtvo more. Very cheap, very cheap. 600 yacht. 600 Jordan? ما شاء الله Mašallah. ما شاء الله Ispred muzeja na najnižoj tački planete, negdje smo na minus 364 metra nadmorske visine. Brate, dobar ovaj restoran, a? Kako dobar lokal, ej. Super. Pare smo naše da jedemo.